Parlok nongpo, pijinjar haying, hadukan, ne hajkatre jongpi, pun karo water supply, ngin penpoi ke kebakut, kebabang bat kebasinyam. Pun hau number, pranyo saunot henriu nyolai. Pun sepi penpoi bai, hajing pima, dukan pima, jakatre pima, penpoi bet ise. Kasilam aji hikai bantip kumno bantip ya ka jingi lekai football kabala tip kum kan nang IQ Football Academy kebadan Riboy District lembaga ke jing penbena ka khot bat ka wer ya baro ki hybrid bat kum juru ki bala khamsan ki ban nadu karta ka basan snem hadu arpos nem ki bahap hopo pudusam jong ka right nong tung Riboy District baka academy kadang penlong ya ke jing penrung kerteng lenek admission na ka banta ban hikai ban pentebit ban lekai football. Laban kedau kendiat bagi silam aji hikai kan nang IQ Football Academy Riboy District kadai kebala la bahaban penmi ia ki hybrid bat kum juru ki bala khamsan ban yo mi khmat ha ki lempung baper hapo ka district bat kum juru ha jela bat sabar ka jelaru kathong gamba khmat jong ketika kanhon kalong ban kentiu ki kamile kai football bat ban penmi ia ki nong lekai ki batbit nagane kathan na ka banta ki jing penrung kerteng bat kiwi de ki jing tip ba company pila ban pun hai number jong gi nong yalam henriu not khandai sau iwe sau pra henriu lai lane henriu not khandai sau lai ar henriu Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai henru iwe ar nyau lai